بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما لبيت عزت ربيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آي تفسير كلاهوغا ميهار ألغن من كيوم مدني أعوذ كي تفسير إغتون إمي فهون ري ألغن من كيافواني أعوذ كيومان أسفاوا باين حالة تقابه إغتون إغتون قرآن كيوم فشم كي كورين شيطانا كي فراتون دوتراتكا وسواسا نهدو الله حمد مسلم كي هيتوغا شك وفدا هدو نماذ كي تريغ شيطانا اندغو قرآنما रुलियन्न हिंदू वत हिन्ने दे फद हुआ फेनो अदि हमारे हिम्मे मिस्किता वर्ण हिंदू मिहालत की में केटमान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगमन्ना अऊदु कियुमं अंगवाफावा हालत हो के तेरे हालत तक अदि हमारे हिम्मे केटमान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरगमन्ना अऊदु कियुमं एबवे अंगवाफा हिमारा कुत्ता गोवाड इवुनी मस आगोमेंगे मी दिवेराजे हिमारे वत कुत्ताए नूले एम आगोमेंड मी हालम मेदुवे नमस आगोन में बेरो कौम तक गो सुलेरुगा आगोमेंड नंग इफद हालत दिमाग मकी कशीगम वाकम कीर्तमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बस फुलेंगे गोतुगा हिमारा शैताना फेन्नान कमशा हिमार हले लवा गन्ननी शैताना फेनिगिन कमा हदीस का वारिद के आसफावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफावे इदा समिअतुम सियाह दियकति फसलुल्लाह मिन फضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا मी हदीस बसफुल के माने की हागवाड़ी विज्जनमा अल्लाह के फضलवंत कमंगे दन्नवाशे हागवाड़ी गुनीमा अल्लाह के फضलवंत कमंगे दन्नवाशे हम कशोरुं इसरो एगोवनी मलाइकतकु फेनिगिन्ने अल्मगे तेरेगे इन्नगोतकी हागवाड़ी विज्जनमा गिनफारा इहा गोवा गोत गोए तो बेदु असलुगे में रगल गोत की हा गोवा डे विज्जनवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फضलवंत कमंगे दन्नबु सौबकी हाय गोवनी इसरा मलाइक बेकला को फेनिगे अद हिमार हडे लवा डे विज्जनमा शैताना के किबान सलाम वुमंगे दुआ को राशे हिमार हडे लवा डे विज्जनमा शैताना के किबान सलाम वुमंगे दुआ को राशे एसोर शैताना फेनुनी माने कि हिमारा शैताना फेनिगिन्ने हले लवणी एह वीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत को मेरी दंडव मिजहनी शैताना के किबान सलाम को देवंगे दे अदिव समय में कीर्तमान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफावे इदा समिअतुम नुबाहल किलाबी ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون मी हदीस बस फुल के माने की रेगंडु के वगुतेग्गा कुत्ता नुवत हिमार गोवा अडु इविज्जनमा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिफदा कियाशे शैतान आगे उदगुला वस्वाहुं सलाम कुद्दव मंगरी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत का दन्नाशे तियबा मी हुन्न नुफिन्न तकेति इसर में फेनेये ए मी हदीस बस फुल मेंगे गोतुगा मी कुत्ताय रेगंडेग कुत्ताय नुवत हिमार गोवाडे विज्जनमा मिवनी औदु की मंग हंगवाफ मी हदीस का रेगंडु के वगुतुगा कुत्ताय हिमार गोवाडे विज्जनमा आऊज़ु क्यूमा कुरवाफवा अमुरु दुआलु गडियवस वदे माने की दुआल गडी गवस हम
e adu ivijjekam ga waanam hama a'udhu kiyuma miwani angawafe hadis ga regandu ga waguto khas kurabwa fa wani ewaguta ki shaytanun ta boda fitru ganna wagutu kama baatiye evema regandu ga waguto hadis ga boda khas kurabwa fa wani regandu ga waguta ki ei shaytanu boda fitru ganna wagutu kama baatiye evema kirtman nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad wa fawane irosem vairabbes kudakudinta getaka vedduma ei shaytanu fetru ganna wagutkama vaati wima me awgon men maambe fam war boda visnadan jehe kame awgon men haviru daringowagen beeran nigukamuga vis irosem vaira tutu kudin gowagen avaha gege hatar faru tere badeveto masakke kuramban e rasul sallallahu alaihi wasallam awgon menna irshad wa fa kame adema hemme a'udhu kiyuma angawafawa halatoge terega tanegga regandu madukurana maves ebave a'udhu kiyuma angawafa nuwata hin ibaratukum bunanama a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq mi ibara kiyuma rasul sallallahu alaihi wasallam algon mennan ebave irshad bafa adema hemme a'udhu kiyuma asfawa halatoge terega fakhana wanna hindu wes ebave au shaytanage kiban salama buman edi a'udhu kiyuman angawafa egotum allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith mifadan kiyuman asfabe evima shaytanu wata jinni shaytanu uletanen evvatane wadinikume hadatanen ei fakhana yaki ehma deenuga mi onnani kura komme kame gaves Allah subhanahu wa ta'ala ge matin handa kuran jehe fada gotakal deenuge kantatta levvi fa me wani emima nubawegenwa jinni shaytanunge kiban salama wuman edi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu galgon men e bejehe dannawa adihama hemme a'udhu kiman asfa wa halataka balaruga hashiganduga tanigga rissanama wes rasul sallallahu alaihi wasallam algon mennan ebe irshad wafa migotun rissa tanuga angeluma fawga hashiganduga tanigga rissani ehme etanigga angeluma fawga bismillah 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 tinfar kiyuma faw a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir mifadan haffahar kiyuman asfawe mi rasul sallallahu alaihi wasallam algon mennan irshad wafa kantat aslo algon men hama mi gina kantattan hoda bala dirasa kuri waraka fennana deenuga e kantattaka behegotun kirtiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfultan asfawaniko em algon men misalaka tanigga rissani em ma medically algon men bodak balana eya gule behe gaga ngula levete evesrangalu kame hama miyaku algon men eba balan jehe sunnatuga anuta rasulage basfulen ebagetto ifadan dimawima kantatta kuran jehene gote evema algon men hama mi 1% hama ebe yagin kurmu base ke marangaluwane kama hama usulun algon men e yaqin kama akuga mihen kiyam wari defawa duataka zikur takima kiyuma kives mihama algon menge bali itora fase havegindane sawbekam gaveginde sawbaki mihen mi waridwegen asfawa duataka zikurta kiyuma mi angawafa mi wani rasula ekadeg faanuge duufulu em ekadeg faanuge duufulun e vidaluwa basfulta ki hawa nafsin ekadeg faanu vidaluwa basfulta kenno e mi algon men kuriyen wettanugawe samal kan denjen kam migota kirtman nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki kankama gule gotum bayan ko devwa fawa basfulta bala e basfulta ka eggotan amal koreveto algon men baden jeheni adihama hemme a'udhu kiyuman asfawa halattoge terega henduna havira adi nidaru gaves e bave a'udhu kiyuman wata shaytanage undagula enage veena duturatakun salama vuma rasul sallallahu alaihi wasallam mangawaf migotun henduna havira di regandu nidaru gaves اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة
رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مفدان كيومان أسفابه دين أول منا فارق ميتانوغو ساسو ميواني ندارغو بسمي دعاء تكيوما فارق أول منا مهم هن هوريها دعاء نكيدان نوتا هوريها دعاء كيان ولينما بس فارق ودغو سومكي كاشيغم واك مهم بما أول من ඒකතරන් කොම්මස් මදුවගෙන් කොම්මස් ඒ දුආ කීම රංගලවාන හැම මිගොතන් රේගණු නිදුම ෆහරග ෂයිතානාගේ කිබන් සලාම වුමන් ඒ දිවසාස හුරදාන බෑබරු බස් ෆොල්තකෙන් ඇස් හුරදාන එමෙ හුරිහාබාතක කියම් වීම ෆහරග අල්ගමන්න උඳ ගුවගෙන් ඉදන් මිසාලක අල්මන් නමාදන් හෂම් බණුම ෆහුග දුආ ලිෆ්තිතාහ ගොතුක මිකියනීතා මෙවස් සම වර බෑබරු බබයාස මිසාලක වජ්ජහතු වජහ ලිල්ලදි නෝනි මි الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم باعد بين خطايا مين بس دتين هتر دعاتن به فارق مي هوريها دعاتك كيان ولوني مس فارق هدغو وگين نگادان مي كن نمازغ سم بما اشمبن تكبير كيوم فوغ بس دعاء الافتتاح کو گوتو کم مس دعاء کی مرغلوان هم مسولون مين آسوهن دعاتن الگون من هوريها دعاء فارق كيان ويما فارق هدغو وگين نگادان එකමක ගුලේ ගොතුන් ආසොන්න ඒ දුආ මදුවකින් අලුන්ෙන් කීයතෝ මසකේ කරම්බා අධේම හැම්මෙ ආවුදු කියමන් ඇස්වා හාලත්තක බලාරුග බිරුන් නිදින් හේලෙවේ වගුතුගවස් මේ ෂයිතානාගේ කිබන් සලාම වුමන් එදි අවගමන්නන් ඉබවේ දුආ කුර්මන්වත zikr තකියුමන් අංගවා මිගොතුන් أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون مفدان كيومان أسفابه إهمما ندايروغا إغوداغنان فدان نديما بس بشيطان أرغن من دولن قرآن إهمما كم بس كالا ودغول قرويتو بلان إهما نديغا بس فارغ ندان هو فس فارغ هيدا ودان بيرور هو فين فينيگم بس إهما كم ميهك بس فينيدان ميغاد بسناد جانه كما كي مي زمانوغا ورب بودا මීහුන්න කබූල් කරවේ බීරවර හුවෆෙනේ මීහක ෆෙනුමකි එයිදෙන් එමීහක සිහුරුගේ උඳගුද ජෙහි ෆහුරිය නු ෂයිතානුන් අල්ගමන්න උඳගු කරමුන්දා ඉරුගා ෆාරෙක්ගම ඒන අල්ගමන්න බීරවර හුවෆෙන්තක දක්වෆානේ ඒන් බීරවර හුවෆෙනේ ෆෙන්න කොම්ම වගුතකි එයි එමීහක සිහුරුගේ උඳගු නුවත ජින්නි ෂයිතානුන්ගේ කුරිමතිවා කන්තත්ත කුරිමතේ ෆෝරි මීහෙන්නු එවෙම ඒ කන්තත්තන් අල්ගොන්මන්න කුරුමති වේදාන තිවීම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙවනි එෆද හාලතෙන් මීහක දිමා වෙජ්ජනම බිරුන් නිදාෆොම් මීහක බිරුන් හේලවුනි සිස්සාගෙන් දියේ නුවත එච්ච ගයෙන් අරහෙන් හීවි නුවත හියන්නේ ෆෙන්නන් හීවි මෙෆද කම දිමා වෙජ්ජකම ගවානම එයි අල්ගොන්මන් විස්නන් ජෙහනේ ෂයිතානාගේ ෆරාතුන් එමීහක කුරුමති වා උදගුලෙක්කන් එහෙම වීම අල්ගොන්මන් මිෆදාන් වාරිදුගෙන් ඇස්පවා දුආත අල්ගොන්මන් එෆද හාලතෙන් මෙදුවරවීම අල්ගොන්මන් කියෙන් ජෙහනේ මේ කියා කොම්ම දුආවස් අල්ගොන්මන් කියෙන් ජෙහනේ වර යගින් කම අකුගා හෙඳුනා හවීරුග zukurtan අල්ගොන්මන් මිකියා උසූලුන් වර යගින් කම අකුගා අල්ගොන්මන් කියෙන් ජෙහනේ සාකල නොත බාස්කදන් අල්ගොන්මන් නොත එච්චක සවාර වාරුග මිකියා දුආත මිකියා උසූලුන් යගින් කම අකුගා අල්ගොන්මන් කියාකම් ගවානම ඒරුන් ඉරාදු කරවියා මේ ෂයිතානාගේ උඳගුදුන් අල්ගොන්මන් සලාම වෙගෙන් දාන අද එම්ම ෆවුනු ගුතායක අඌදු කියුමන් ඇස්වා හාලතෝග තෙරෙන් එම්ම ෆවුනු ගුතාය ගොතක මිෆාහ කුරානු ගුතායකි දරින්ගේ සලාමතා රක්කාතිර කමට්ටකාවස් අල්ගොන්මන්ගේ බජෙහි මේ දුආත කියම් නුවත ෂයිතානාගේ උඳගුදුන් ඒ දරින් සලාම කොද්දෙවුමන් එදී අල්ගොන්මන්ගේ බජෙහි දන්නවා මිගොතුන් أعيذه بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة مفدان أرغمنا نكيدان إدارين جه سلامة ركعتير كمتّكا إمما ميجا إم ركعتير قطعي أرغم من بلين ويرين بس أرغم من مام بفان أرغم من دارين نتّكا مفدان دعاء كرما أكوغا أرغم من دارين لبوا بس مهندنا حبير ذكر تكيوفون ඒරුන් ඉරාද කරවියා මේ ජින්න ෂයිතානුන්ගේ උදගුලුම් සලාම වුමට්ටක මේ කියන් ජෙහෙ දුආතක zikурta
ඒරුන් ඉරාද කරවියා එකුදින්න බස්වානේ කීෆා me nugtata ho galgon me faha kolli a'udhu kiyuman asfawa baykala halatta behe gotu ad misabun a'udhu ge tafsira behe gotu algon men koriya gendiye filawal nimune efoga den algon men mifashani bismiya behe gotu emme furtama kamaka bismiya behe gotu waaka dakkaruga arabi bahuga eba beenun kurave lafzen ei bismiya basmala ingwada ennan fadan a'udhu gas arabi bahuga eba beenun kurave isti'adha mi lafzus hama mi usulun bismi kuruko kiumattaka eba kiya bismi ga baduga basmala evis arabi bahuga basmala ge maane ki ei bismillahir rahmanir rahim mi fadan ki ei ga maane ki hama egotan arabi bahuga hasbunallahu wa ni'mal wakil mifada kiyuman eba beenu kurave bahen evra kuruko beenu kurave bahen ei hasbalaes mane ki hasbalae miyeko bonefikum gawanama ege mane ki ei hasbunallahu wa ni'mal wakil basmala miyeko bonefinama ege mane ki ei bismillahir rahmanir rahim hama egota la hawla wala quwwata illa billah mihen kiyuman hama eba beenu kurave lafzen ei hawqala ehme mihe ko hawqala bunafikum gawanama ega maane ki ei la hawla wala quwwata illa billah ema adivas mifadam bawaru lafzutan arabi bahuga kurkon eba beenu kurave eki pastaka munasab ko envima are boga basmala bonafikum gawana mege mane ki ei bismillahir rahmanir rahim bismiga lafza ki ei nota bismiga himene ibarat ki nota lafza ki ko bato balafkum gawana ma bismiga algon men ki enje he lafza ki ei bismillahir rahmanir rahim bilafz egwada gannana fadan a'udhu ge wahaka dekiruga a'udhu kiyuman asfawani emme ibarat nu awamennan aduivgen de gagganda ka satara warakan ibaran aswe bave a'udhu kiyuma behe gotu eki sigat misalaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi as-sami'il alim a'udhu billahi mehen gos etan satara waraka goen algomenna fennanga be namavas bismiga ituru gotta kenne bismi kiyakashe bismiya golugen ituru wane lafzuta kenne hame ekane bismiga lafzegge gotuga aswa mewani bismillahir rahmanir rahim mi lafzu kamame duga huriha qari verinna ilmu erin ittifaq wada gannave ehmema umma ekkon ijma' fa mewani ummatuge huriha ilmu erinna huriha qari verin ittifaq wada gan fa masalen ei bismiga itur lafzuta kennu himenene bismiga himenene lafzuta ki bismillahir rahmanir rahim mi lafzuta ka adiyama hemme bismiyan algon men nazaro hingadaruga bismiga eba himenigende Allah subhanahu wa ta'ala ge tin ismu fulu eba himenigende bismiya balala fukum gawanama envima bismigawa Allahuge ismu fulutahuge badaluga ehen ismu fulutake gena kamuga winama sahhin nuwane mane ki miyak misalaka bismillah kiyafa miginai Allah subhanahu wa ta'ala libudigen wa ehen ismu fulutaka asfa fulutake mitin ismu fuluge badalga ehme igotak gena kamuga wies eti sahhin nuwane adiyama hemme rangalu komme kame feshumge kurim bismi kiyumaki mustahab wegemwa kame kama al hafiz ibn kathir ekaleg fan livi tafsiruga vidale fawe emme hev komme rangalu kurum kame kurumuge kurim bismi kiyumge hukuma behe gotun al imam ibn kathir vidale fawani ei mustahab kame kama edevigemwa kame kama hudda kame kama eme hew komme kamen algon men kurakam gawanama bismi kiyuman algon menna al hafiz ibn kathir kaleg fan livi tafsiruga gennawa
bayan korwa fami woni he bismiya behegotu waaka dakkaruga mi kanda tawge macchen algon men handanuge ba bahatten jehe komekas denganna duhe algon men waaka dakkane bisminuge maanaya adihame hemme bismina gole eki eki hukum taka behegotu irada korwiya denganna duhege daruska algon men waaka dakkane du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala algon minnaki hewbasaha hewbas qabul kura behegotu Allah subhanahu wa ta'ala devum du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala algon minnaki mifada dini majlis to gabaveru wa hivwa fai wa hivwa bai fada gotiga Allah subhanahu wa ta'ala algon men levum dini kan kurumuge shauqweri kan algon ge hunna e hiwagi kama muralikan algon men ge kibaga hunna baige gotiga Allah subhanahu wa ta'ala algon men emmel levum du'a ki pura be fun sor bada shukriya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.